U levoj koloni su nazivi pojmova, a u desnoj koloni njihova objašnjenja. Poveži tačne odgovore. Autonomija, institucija, revolucija, preokret, ustanova, samouprava. Tačni odgovori: autonomija, samouprava, institucija, ustanova, revolucija, preokret. 3 pojma koja su zadata u ovom pitanju, sva 3 potiču iz latinskog jezika, a verovatno to do sad niste ni znali. Recimo pojam autonomija, koji u prevodu na srpski se najbolje može reći kao samouprava. Zatim pojam institucija, čije najbolje prevedeno značenje na srpski glasi ustanova. I pojam koji se verovatno najviše i najčešće koristi je pojam revolucija, koji se na srpski može prevesti na više načina. Može se prevesti kao preokret, kao obrt, kao neka krupna, velika i nagla promena. A inače, pojam revolucije, ali tako, obično se uvijek vezuje za pojam političke revolucije, za pojam neke krupne i nasilne promene na vlasti, mada recimo revolucija može da se dogodi i događala se u prošlosti i u drugim oblastima ljudskog života. Postojala je, na primjer, naučna revolucija. Primer za naučnu revoluciju je, na primjer, otkriće Galileja Galileja da se Zemlja okreće oko Sunca, ili, na primjer, za naučnu revoluciju kada je Nikola Tesla otkrio neizmeničnu struju. Zatim postoje revolucije umetnostima. Jedna velika umetnička revolucija bila, na primjer, doba renesanse na početku Novog veka. A da ne kažem što u privatnim životima također može da nam se dogodi revolucija, na primjer, kada se čovek ili žena stupe u brak, kada dobiju dete, kada se razvedu. Sve je to neka revolucija, sve je to toliko velika i krupna nagla promena u našim životima da znači sve ono kako je dotad bilo se menja i sad na snagu stupa nešto novo. Znači, na ovo pitanje tačan odgovor je da pojam institucija znači ustanova, pojam autonomija znači samouprava i pojam revolucija znači preokret.